Ataramu baria bategaira irio gutigira bitino gwati na nibiagirikire mwiri jwa muntu nibionekete kurega gwitikaniria kwethirwa Mpempe Cia Gmo kiri ugwati kanari. Rais Mukathe William Ruto ni arari agutumiria gucokera kwa muthemba jojo jwa Mpempe untu buria umwe wa ataramu baba augite ageta koti kuregana nabo. Anthony Kathenya na riboti iji. Nyuma ya kanjo ya mawaziri muthenya wa igoro itongeretwe ni Rais William Ruto kwebia watho buria bwekiriume yake 10 mituku bukingagira kwendua na kugurwa wa into ile ithondeketwe na teknolojia ya GMO kulingana na ataramu kire sekta ya wega bwa irio twene ya Rais William Ruto na kanjo ya mawaziri tembega muno kiremere antu bwa kairi ikilikana kwa into ya GMO ithondeketwe na chemical. Sisi kama watumiaji bidhaa tungependa tuwe na bidhaa ambazo ni bora kwa market, bidhaa ambazo ni bora kwa afya yetu. Lakini kutoa ban kwa GMO inamaanisha kwamba sisi kama watumiaji bidhaa tunakuwa exposed to products that have been produced by use of chemicals, pesticides ambazo si bora kwetu sisi kama watumiaji bidhaa. This was a decision that was made without consulting consumers. Yes. And it's very wrong because this is been captured in our constitution, and this is the same constitution that is swore to uphold and protect just days ago. Yes. So the president hafanyi kitu ya halali ama ya kusaidia sisi watumiaji bidhaa. Kulingana na kemuntu ole ni umwantu bara bethirito bakinyire gutejanirwa kwa into ya GMO kwino batarubo antu gutumira into ya ontwere muno kire uremi kenda kwimenyera kumane na thineno. Kuna njia mwafaka ama tofauti ambazo zimekuwa zikitumika na mababu zetu na zilikuwa zinasaidia sana katika hii hali ya uzalishaji wa vyakula. It's good to encourage the farmers waweze kuwa na seeds ambazo ni zile za traditional ambazo zinaweza saidia kukuza mimea ambayo ni iko na afya na itaweza kuhakikishia mtumiaji bidhaa afya yake. Kulingana na Kanana Antero ni mutongeri wa Ekuru kaunti ya Meru kili maendeleo ya wanawake atwene akuleta GMO ya omba gutetheria nini kuthiria mpara indi titetheria kuthiria thinanene kire miaka ijite. GMOs, we know they are modifying the foodstuffs or seed drinks na iwe carry with anger, but then as a nation we should plan long term nonto twina capacity na inkona twina utongeria bubwega. GMOs iteka it is very recommended. I'm not an expert in agriculture kana food science, but kulingana na orambije kidogo, these are genetically modifying the foods. Kulingana na we muno kaunti ya Meru kwino bataruba gutetheria kuona kwina ndoji ja uremi kibarwa ari wikigwijagira waziri wa uremi ulia kwirigiro gutonyo obisi ni mithikali nturi na governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. But in future ndenda thirikari yetu national through mithika na ndino tumithika no riku a fast track dams ira ciari ikathithwa igitara the first regime kenda nya Meru county ongwa na area Rwanda rwathwana tigania west Tiburi na nya Gembe central na north kwithwa kwina ruji rwa kungana as Meru tumba kuirera twetwingwa. We have the capacity, only that we are lacking water. Kemuntu ole ni muteteri wa wega bwa irio aruga kwino bataru bwa Rais William Ruto gusokia watho bulabula ya ukabere. And it's very wrong kwamba tunataka kufanya sarakasi na maisha ya wananchi wa Kenya kwa encourage multinationals to come and do business with the lives of the people of Kenya. Yes. Sisi kama Consumer Grassroots Association tungependekeza rais na kamati yake to reverse with immediate effect the ban. Mubungu atigania West John Mutunga aruga GMO ni jithiritwe igitumirwa ona kethirwa ila likinyume na watho na kire kibatilitha ino linu utafiti bwa kwigana kire university jetu nene kenda wakikisha into ile antu bakurea ni mbega na tija kubadhukia meri padu tulunga mno itago ndo kwingi
na ukiakwithira ukiakwenda kumenya iture ya GMO iture ya GMO ginya Kenya iture ya GMO no ndo ukiakona mpembere ta corn ira nyingi cia chithira chi GMO products kana getha chi BT cotton chi na bacteria tukwira ni akurigiria mantu yo nende ti untu buthuku kwithira twina GMO lakini gatuburi kwithira twina capacity ya kuanalyze tukuona GMO ira tuikuo yamba kuthuru antu kana itumba kuthuru antu yamba kuthuru mazingira yetu kana itumba kuthuru mazingira iyo no science tukuria na betu bathome saidi nikenda bakomba kuelewa kenda batwira mantu ira kadika into bya bikweya kithabyo mbo tutebya lakini GMO cio ci advantage nontu kithani kuniya warithifu bara bwithira bwi kimerene ri ukura kimeri kiomba guchi express where na iko mwidio bila tukwenda na njirenja kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.